O te whatalafu atu I lau susunga I le taitai, le suafo Yesu Keriso, le ao o le au tamwhai, ai tai nane le nofo o kamupani mo a o lātou taitai. O le anganga lava lea e tasi, o te whatalafu atu ai. I ai lātou uma o loo tapua I mai, I lunga o upenga o feso inga ai maise o le mamalu, o le tātou e ka lesia I ona tulanga whailupeina, tā lofa lava. Ia whamanuina le alofa o le atua, ona oa tātou au lia mai, le aso sā muli o le nei fo I masina. Ai, o le a mātou tau mawhailoa, e muli mau watu I le mata upu ua whawhengai ma I mātou e whapea, sa o lotonga, freedom. O le tusi whaitau, o loo filia mai ai le nei manatu au tū, o le tusi a Paulo, I le e kālesia I Galatia. Galatia 5, a o le fuai upu moa e whangata mai I le fuai upu e ono. A o le matua, ua filia mai ai le uluwa I fuai upu. Ai a wha mole se I tātou whaitau whaitasi mai I ai. O le nei, ia o tau tu mau I le salantonga, se rotu mai I Kristi. E whāni vaenga, ua au mai mātou te molimau atu I ai. Mua, ua tātou sa loto I le maliu ma le toitu mai o Keriso. Ua tātou sa loto I le maliu ma le toitu mai o Keriso. We are free from the death through the resurrection of Christ. Lua, ia muli I a Yesu, e sa loto ai mai fita o le olanga nei. Ia muli I a Yesu, ia sa loto ai mai fita o le olanga nei. Follow Jesus to be free from the hardships of mortality. Tolu, ua nā o le atua, nā te wha sa lotoina I tātou mai le polonga, ai le o le tūla fono. Ua nā o le atua, nā te wha sa lotoina I tātou mai le polonga, ai le o le tūla fono. God alone will deliver us from slavery, not the law. Malona wha, e tau ami atonuina I le ami otonu ma le whaatuatua. E tau ami atonuina I le ami otonu ma le whaatuatua. He is justified by righteousness and faith. O le matahaupu e 5, o le tusi a Paulo I le ekalesia I Galatia, o loo e whaatuuina I le manatu au tū, e whaatatau I le manatu au wau e whaapea, I le whaaperatania. Freedom in Christ. Ia po le saolotonga mai ia Keriso. E le o tala noa le apostolo, I se tangata e whaini winga matanga, una whalepui le ma toi tatala mai. Una whalepui le ma toi tatala mai ia tua. Ona toi molia foi le I se taimi muli ane ma toi tawhia, ma lokaina ma toi whaasalotoina. Ma whai ai lava a mionga whapena. Ai o loo whamanino atu e Paulo I le e kālesia I Galatia. A o I tātou o malava, o tangata angasala ma le a toa. E tufu uma foi I tātou ma vaivainga. Tātou te pāu ai I le angasala, ma lea ma whai ai ona a toa. Lo tātou o la whapaia ina, ma le soifua whaatuatua I le atua. E ala ia Yesu Keriso. Awa, o le mea lava le nā malio ai Keriso mo I tātou. Mo le tongi o la ina o a tātou angasala. Ina ia tātou sa loto. O le mea moni, nā la via I mai Keriso mo I tātou. Ai le I mawhai e I tātou o na la via ina I tātou lava mai I le angasala. Christ saves us. We didn't save ourselves. That is the difference between freedom and slavery. But true freedom in Christ does not mean license to sin. Ma o loo whaamanino mai e Paulo I le whai upu e sfulu ono e whapea, au te whai atu, ia au tau sawa vali I le la
i la le anganga, ona le whaia le a autou, o le tu nanau o le tino. Ai o le a mātou tau mawhailo e moli mau watu i vaenga e taitasi e pei ona tu uina mai. Vaenga mua mua. Ua tātou sa loto i le maliu ma le toitu mai o Keriso. Au te manatu, ua lausi la fia ina le winga o le manatu mua mua. Ai o nai tu sia ia e lango ai le a vaenga. Roma ono whai upu ono. Roma valu whai upu ono ma Galatia lua whai upu lua sifulu. Wha molimoli se i whai tau wha tasi. Fasatau ni fatasi o Kristo. Ai te le to yo lat. Au e Kristo o te tonu ya tatu. Vaenga e lua. Ia muli ia Yesu, e sa loto ai mai fita o le olanga nei. O loo manino lava i le tele o whetalainga a Yesu. So e se tasi e fia mauaina le ola o whaavavau. O loo tausini o uma i ai le au whaatuatua. Ia usitai ma muli ia Yesu, ona le mau ina lea o se suifua. O tosi o lango ai, ma taio sifulu ono, whai upu lua sifulu, ma lua sifulu lima. Ioane sifulu, whai upu lua sifulu fitu, ma le lua sifulu valu. Wha molimole whai tau mai. Whaftai. Vanga e tolu. Ua nā o le atua, nā te whaasa lotoina i tātou mai le polonga, ai le o le tū la fono. E le ono se lau iwa sifulu valo tausanga, a o le i whanau mai le masia. Nā whailoa mai ai e le perofete o Isaia. Le saulotonga e whaia e le atua, e le ngata ia Israelu, ai o le lalolangi. Isaia ona sifulu tasi whai upu e mua, ma le Galatia e lima whai upu e sifulu valo, ma le lua sifulu lima. Whai tau wha mole. Whaftai. Vaenga e wha. E tau ami o tonu i le ami o tonu ma le whaatuatua. O loo moli maui ai nisi o tusi. O loo moli maui ai nisi o tusi tusinga lave e ale apositolu o polo. Roma mua foi upu e sfulu fitu, ma le Roma tolu foi upu e lo sfulu tasi, ma le lo sfulu lua. Fai tau fatasi fa mole.
whaftai. Ia manu e tia le lausunga i le taitai i le toeaina ma le tina o le ngaluenga. Manu e le nofo o kamupani ese whapele ma malu o le e kālesia. Ai ola le pālangi i le alofo o le atua ma le tātou atunu pele ina 685. Soifua.